Kesorkar jela hak janbiet juga kan riu teri unok pra araja arpusan kalau khot biang ya ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association EKMTTA syakamiet ya keren banyatir halor ke jingdawa ban thau kilat ban khangi ki kali tourist na ki wegi jela ban rung syaki jaka jengok kai perthai ke jela Meghalaya. Hagani gaji yalang kebelah kli dau ba snyau bahalang dhar usumbut menteri rang ba ubadai pet ya ketenat transport hakabelaya don lang dagi officer ketenat tourism ki bor penyat district u advocate general kesorkar jelau Amit Kumar nalor ki nongai lam ka association laya thir biang halor ki jinget tengko bat ki an lada pentrai kam ya kate jing thmu Shushu ha gajialang laya thirru halor ki kendon ke United Khasi Giant Hills District Trading by Non-Tribals Regulation khat khandai spa san pusau ka perking ya ka kam kamai kaji daki pada bar jella. Habakran sigilat pathai kubor hadin gajialang uba balajit jerwa uno ai ketien ka association ulaong bakani gajing khot ya kran ka sorkar ka dei ban ya kran ya ki mat ki beteng kho bat ki an ya ki badang don kam shushu ka jia thir haswa ban pen urlong ya ka jing dawa. Mentara sing kani ketika second round kakan dia tering sing ketika second round bangi ya syong badi deputy chief minister di Asdar nanta apa badi AG mentara sing teka jingwan jong ta sing ru kalong ba kajing continue ya ka second meeting bangi ladap syong nomor ba kelas meeting ni sakut haki ni ki problem supaya tengko bat ka an baka kendon ni de mentara sing ru kalau ada lang badi AG ngilayo banyi syong banyi discuss halor jom kita ki hataki issues ki legal issues na nakaliang jom ka state government mat nakaliang jungi ladangi implement ni kini ki policies bangi kwa mangi akano program kala pendon ka jing na ka den ka jing challenge apa kon te tang kita hi te hadin ka ni kenta hi ngila yo ban ye play jumot but in sadon biang hi ka meeting hapring jungi ki AG mangin yo ban formulate ban ngin wat kata kalat kalenti bangila ban yo kata ka demand jungi kata bakalong in restrict na bangin sya kita kali ki bawan na ba ki pamday registration ML ban le support to respond halor kani mentasing ya karan ba halor jong kini ki legal issues be ma kamta meka trading by non tribal act 1957 or 53 59 nanta pat ya kani ka motor vehicle act nanta pat ya ka RTA ko bangilayo penyong ngilaya discuss ba halor kita an bangilap ba ladang implement ya ka RTA ru kadon ki problem si ru ma kalamar ba kini ka ya bitang ka one state permit de lada menta ka kadon sa all India permit nanta pat ngidan sa 3 state permit dengilaya tainya ba halor kita kumno bangin yo banwat ita gila nanti bangin yo ban restrict yaki kali banapar an kani ngimpat poi ra kata ka finalization bangin le ingin shim kita ki steps kani kadang long bet ka on top process kadang ya bet ka jingnya keren kadang ya bet kadang ya bet kan ingin saya continue biang kanang bangin yo ban finalize kita ki rules na ki regulations bangila ban pendon kam ban yo ban restrict kini kali banapar madrung ilaya keren ruhi halor ndai tangki ni ki loss ya ki an ki kanun ru ndai ilaya keren ru halor tujung ka competition kata ka market competition badan hapreng juga Meghalaya baka Assam hapreng jungi driver kali kumno bangin la banya compete ma apa ka market for the meantime kita ki stop gap measures bala penyerap ki driver jungi barokai ilaya keren halor jung kita halor jung kita tang iki laws ki laws ma ki legal issues badon ladangi implement ya kan restriction na kita ki jingkhang banle ki kali bana bar Malaysia bo to respond ka jingye lamar ba ka 3 state kala jan long hikum ka all India permit the only difference karlong bang da kan dia ka 3 state gila ban apply tang kita ki 3 state si ki badan ka permit ada ka di Assam Meghalaya Arunachal Assam Sikkim ma kade la ka jom depending on that only ngila ban ya ada ka all India permit pat kalong ba all over India ki ngila ban ya so kata ka problem menta kadon ka restriction lada implement tangi ki 3 state permit ru ngimla lamar palika tungku bat ka MV Act amar ka katkum ka MV Act ki sen ka kali kala ada permit jong ketuk state ngimla ban
ban restrict ya kita ya ke movement jengki te halo jo kata hi ngidang pe pat de kiwai kilat kilenti ngila don hi kiwai kilat kilenti pela propose nang government bana kalian jungi bangin pe ba lada ngila nem la ban implement ni kata tambah mentah berpet ke syong pat ka government lada kala nem la ban implement pat ita steps kum mangila discuss apa komentar hi pilai hi mentah la arsnam ngila syong banya tre banya kran halor kan ya te arsnam mentah kadang ya tingi sutu hi katma te kan ya bisa kemat kajingnya keren kajingnya selok bukan ya bisa kemat ngin hab banya syong kat bang impat poi hi hapoka karai ko bang kon le baroi kijing angnut kijing dawa jungi ki ngiyo ban iyo kan ke ike bangan ong nagan yang gojong akom presiden juga ike dia bat ringkat ki isi member ne ki dekot ki pura jong ka ike dia ka pensai ki pai ba kalong ba ni kan pot chong klik dia tu ta ne wat ni nangya rungi nangya mi pe pok ke jinga keren bat government bat lada nakal yang ka ike dia kala bubi na dun kong singal ong balada kani ke jing angnut ke jing mio kamot kan poi sede ko wikale ti pat ka khamjur su manya kita kelti ki bangila de psim ik senjam ko bangi pat kali kum tu bandung support transport nai nakal yang jungi ong balada kasof ka kam skap ke i bangile kalong khamjur su to kala bandai kan poi ko por ba kinong yelam jo ke i ki bi kin sakem ai ba kin sakem nginong ki bakloi kan unu ko benta khoi nri ya ka hok bangi di binyo bai kat kum jing dawa kum kinong nya kali kemai ke bri nyo trip Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya